يبين وجينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من قلبي كده مني الها صلى الفجر ولف في مصر وحواليها. الله Allo zany sacrifier zany atsika mampianatra fahitatsika fa tsika mahazo tombontsoa be aminazy. واكتر لو لو قلت اوصفها انا مش حنصفها واكفيها. يا ربي ومن قلبي Atsika zany manampy olo lafa tsika niny mahazo tombontsoa am Allah subhanahu wa ta'ala. الله على الأزهر الله Oka tsika hinakinaka amin'olo eto ambony tany fa nino lehibe hinakinaka Allah subhanahu wa ta'ala ahinakinaka amitsika. على الأزهر الله أكبر الدنيا كمن واكتر لو قلت اوصفها انا مش حنصفها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Falme rabatsika nantokatrano amin'ny fiarabana zay tsara indrindra hoe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nenatsika insha Allah yaraka andeha hijery resaka teny zay nambany Allah subhanahu wa ta'ala ao anatin'izany boky masina al-Qur'an amin'ny surati Sajda verset 16. Allah subhanahu wa ta'ala izy milaza hoe تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. نبا أنتم تيك الله سبحانه وتعالى تتجافى جنوبهم مسمدول زن وزن من حال وزن ميالة زن تو مسلو زن ميالة زن دي بلاس زي تو يندو زي نونين نونوي عند نوب الله سبحانه وتعالى نونوي عندنجات كم الله سبحانه وتعالى زي أمنينو لفاتهون الله سبحانه وتعالى لك فنانتينان بينما الله سبحانه وتعالى أي أمني زابت زنا من الله سبحانه وتعالى زي نيزك نموك زابت زنا من الله سبحانه وتعالى تتجافى جنوبهم ما ملازة فبي آية زي ما كاسك يوفي فوازنا من آلني أمني قيام الليل nawe ampahatelony aliny fanompoana ampahatelony aliny fa atsika mipody amin'ny tafsiry amin'ny fanazavana zany Qur'an zay atsika mahita fe aya io mahakasika zay olo zay manao fivavahana na fanompoana amin'ny aliny tafiditsika atin'izany aya zay. Atsika mizaha environnement ny arabe talohan'ny islamo. Arabe zany talohan'ny islam zany kofa andro zany fa tsofoko andro masoandro fa miletika fa nisan'ny fombandro zany fa mandeha matory jiaby lao. Tsika amitsika niany ty misy nino misy jiro afatsika hoe manazava plasy fa ndreo zany kofa andro zany fa tsofoko andro dikan'izay zany fa maizina olo jiaby zany samby olo fanitsaninazy samby olo fa matory. Karaha zay kosa zany raha ohatra fa maraina kosa zany andro koa io zany tsy mifoa koa tsy fa hoe zova fa miboaka io zany vao mifoa. Io nisan'ny fomba n'arabe zay taloha. Io nisan'ny fomba zay niainandreo zany fa karaha zay kamo azony tsisy jiro zay koa fa alina izy ka hitantsika ambanivolo maro place ambanivolo maro zany hoe hitantsika koa fa andro fa alina zany hitanao manginy tanteraka tanàna olo jiaby fa mandeha matory. Fa kanefa lay anavy finoana al-Islam nandidy hoe le fivavahana ny dimy isanandro lasa kay navesatra amin'ny sahaba amin'ny mpiaradia ny mpaminao sallallahu alayhi wa sallam zany le fifoazany le hoe tsy fahatoriana bonheur na hoe fifoazana bonheur zany zavatra navesatra tamindreo satria nino talohan'ny islam zany zay fomba zay nataondrovantsika hoe matory bonheur zay. Fa kanefa lay anavy finoana al-Islam nandidy soala zany hoe fanompoana Allah subhanahu wa ta'ala obligatoire anakidimy. Ahitafiditsika amizay solatil isha soala amin'ny matonal ndraiky solatil fajr soala zay nino hoe soala zany alohany amin'ny mangirandratsy na hoe alohany zay ipoany masoandro zay. Lasa nampiova zany fiarahamonina nino finoana al-Islam zany hoe le fifoazana zany marina zay. Zany nahatonga amizay Allah subhanahu wa ta'ala zany nandatsika ary hoe
tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Na dutin Allah subhanahu wa ta'ala aya zay mandem do pingwe rozan miezaka kana mbana Anas ibn Malik ula na kreina mbana Anas ibn Malik radiyallahu anhu mizimlaza fawim ula na kreizan miezaka mtazna zantu masnazet sandiaturi mba hafan simrati salati al-isha dikazan tamni sahaba zan wizan miezaka tsimatouri ya fa maswan zan mlet ka fabita salati al-maghrib zan wizan miezaka tsimatouri jusqu'à vienne salati al-isha mba tafnino mba fando zani manu Allah subhanahu wa ta'ala zenteni Allah obligatoire fa numpona dimisana dikanzan yu ayuzan ni ducha mnino amni fanumpon amni salati al-isha mayni tikam lazafa yuko tafizik ayu tafizik mnino amni fanumpon alin fatena zahaba zanwe asbabun nuzul zanni ducha ayu amnino amni antuno kana mbana imam anakwai imamu as-Suqti rahimahullah rahmatahu al-wasi' izma azavazan ayuz ma azawi ayuzan makaskawi lififwazana amni salati al-isha nek salati al-fajr setia environnement arabe zay talo vantika matui amnino amni salati amnino amli filitin maswan eze vatika zanwe maswan metimletka anatika watsan 5h30 fakanefa zany rotsy maintsy miamby ana amin'ny 7h30 ay vomanino vomatanteka salati al-isha diny amizay zany ino lasa mitazona zany soto masondro zay afando anompo Allah subhanahu wa ta'ala nin fatahoan Allah subhanahu wa ta'ala ay fanantinana am Allah subhanahu wa ta'ala manna zany espoir zay akaze kosa zany salati al-fajr salam maraina ejevatika we mety fi voany masoandro zany 6h30 fa kanefa io zany tsy maintsy mifo alohan'io koa any amin'ny 5h30 afando manompo Allah subhanahu wa ta'ala zavy zay tsy nahazatsy io zany de lasa zany miezaka miala zany torimaso zay lasa fotoana kely zany fotoana toriandro tsy mitovy am'le fotoana andavanandro zay toriandro zany nahatonga Allah subhanahu wa ta'ala ndatsika ayi tatajafa junubuhum anil madaji' nambani tomtsika Allah subhanahu wa ta'ala zay tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum yumtsanga zan mande manumpo Allah subhanahu wa ta'ala yad'una rabbahum inna nambani pamna sallallahu alayhi wa sallam amnandul qiyamah la ulumbelun jab mitsanga devant Allah subhanahu wa ta'ala mnandul qiyamah yun Allah subhanahu wa ta'ala izmandut niz mianchwe aiza ulu zewe nanumpu zao tamni dunia time amwe tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'a aiza ulu zewe miala zanto masulu zay aiza le ulu zewe sacrifice no nino fatahondo Allah subhanahu wa ta'ala ndek fanantinando Allah subhanahu wa ta'ala yu ulam changan Allah subhanahu wa ta'ala zay fanalon amnandun qiyamah zay zan ma ambayatika importance in salati al-fajr ndek salati al-isha atika tukun man melanda zani fanumpuana amni fitwana kwayo salati al-fajr ndeki salati al-isha ay nambaya ni Abu Dar izm laza fawi miskaya zanul til yawm al-qiyam Allah subhanahu wa ta'ala falamdo Allah subhanahu wa ta'ala zan tikamdo Allah subhanahu wa ta'ala zanwi manno valsua in iza ulu ani sanzai nambana Abu Dar ula na kreze miala zanto masna zai ula na kremetis fatiatur fa izan nun zan izmanantina azvalsum Allah subhanahu wa ta'ala tazun zanto masna zai jivitan zay nambani izy boko zanino mande mana udu mande msasa izy boko mana udiraka amni fo amnino amni fanumpuana Allah subhanahu wa ta'ala yuzan manantena Allah subhanahu wa ta'ala ay nambani famna sallallahu alayhi wa sallam am hadithana kawai limakas kawi amli ayufu tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum
khawfan wa tamaa, litema khawfan wa tamaa. La ande vanakrai panumpun Allah subhanahu wa ta'ala mfua maali ma tanteka zan swala zai namni salatul fajr namni salatul isha na kwanza mni swala halni ana patilun alni mantan Allah subhanahu wa ta'ala wi amdo malaika in ma antuni mamfua ande vanakani anti in ma antuni uljab matu izdek mbola mfua yitu misiino namba ndo malaika wi izmataucha saz de izninu anun zen fatawanzai izimchanga aisko manna fantinana manantena izvalusho bakamno izmatungi izimchanga namba Allah subhanahu wa ta'ala izmatauch zai manumbukunyani izfatsimina matauch fa izawu amni saz boku zau man meizninu fanantenana fawi umekuvaluswa chaiz aljanna zema ambaye amtika bi important same ay namba ampamna sallallahu alayhi wasallam nunne fampoisina ma ambaye fawili tumbucho mazava de benifu ninu futwana kroyo inna ambaye ampamna sallallahu alayhi wasallam zinu ulna tantaika salatul isha miyaka min jamaa izulkan nifwa amni alina naw ampatilun qiyamul layl wi nifwa am halin zan izi anchasan alin nifwa Allah subhanahu wa ta'ala fazin ulukusna tantaika salatul fajr yakam jamaa izkana ninu na tantaika zan anchasan alam nifwa Allah subhanahu wa ta'ala fazin ulukusna salatul fajr yakam jamaa ndek salatul isha yakam jamaa yuka alin man tuljab swatin Allah subhanahu wa ta'ala kana nu Allah subhanahu wa ta'ala fufazna mni alini bakuna mbani Allah subhanahu wa ta'ala mnifayan ayuzi mten tatajafa junubuhum 'anil madaja yad'una rabbahum khawfan wa tamaa wa mimma razaqnahum yunfiqun litami wa mimma razaqnahum yunfiqun namba antum tika Allah subhanahu wa ta'ala wazan mamuka mlizaba tazenu mezanyo in mazaba tazenu min Allah subhanahu wa ta'ala tikani min Allah subhanahu wa ta'ala zaninu anguvu afatika manumpide tika zan niezi kan Allah subhanahu wa ta'ala halin zain sacrifice nguvu nemezanchika safa ali sanje ko met misul milazo safa kama Allah zan amli sunna wi mahal faiz mis asaton nawi misre mandin zani zana na wote chimatu hizi mbora ukipim zana fukai zana hocha zana la famatu zana zani zufafu kama na Hassan Chanazi dikanzani futona wizani nino la sabi izmana asa ankwata nino fanupana zai faifa tafiz kama azvaluswa min Allah subhanahu wa ta'ala itatika mhadithi na baya pamna sallallahu alayhi wasallam as-sa'i ala al-armala والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وكالقائم الذي لا يفطر وكالصائم الذي لا يفطر نبا محمد صلى الله عليه وسلم السعي زين اول ميا زكا manapul matvad ifava na krema matvad na kuwa manapul maskin yuka ya ul ni voka na izaka amlalan Allah subhanahu wa ta'ala zai yuzan le tumbucho hajunan mituba mlulika ya ul zanu izni faif na ndaban futwana jabti tambuntan na ko wala na krezani iznino na nawzan qiyamul layl na Allah halin zan nen fanabina donc wacha zan yuf Allah fan classifier za wacha zai aona basula na kwai wacha zimkaraka zan tukachana zai wacha hizi mieza kwa hiyo manao mtatika wala na kazi ya pass examen izmana revision miana cham alimi isfama hazo aja amnitomtika Allah subhanahu wa ta'ala zaina ba Allah subhanahu wa ta'ala amni ayat 17 fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min quwwati a'yun jazaa bima kanu ya'malun tisul mahin zamtezeno ezeveni tompundo Allah subhanahu wa ta'ala amdo tisul mahin zamtezai nul ezka zetotika atsikanin min Allah subhanahu wa ta'ala zan fala swam zamtezai donc zamtsana ko to kmezatika ma tanteka salatul fajr ndek salatul isha mugo tena cha salatul fajr ndek salatul isha me kam ni jamaa
ayatsika koma vita amin'ny fo am aligny izahantsika fa io nino namin Allah subhanahu wa ta'ala landany zay ny olo zay mifoha amin'ino amin'ny fanompoana am aligny zay. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.